The Jiro ndareka mirongo thatu na ithatu tena Timothy Kidunji akumeria matagete gia seneta na kaunti ya Meru kire kidoro gia 2027 na twino agandeni ya studio rokiriro rwa emunde timo kwena mtu ali agago aliuga nobwe muno orombete gite kya mubunge na arambari chaburi no batethie muno atuburi baruga nera ba ukerukira thaino igo umba kuthi ukabonokia anto babuli yes inyande seneta no mbatethie nguge awe iraisi muno no mbatethie no nto inyathai yes ingeraga kwaria mubunge obuli kamwira ora ngamugitira jakwire mwenda mutathirie na mutalithirie ithabu ria kwa kirasi ndamwira no mbake kirasi ya 100 no nto we jaja na gwitawa marinyaru ibi kwi maiga utiogura andiko we jana gwitawa nyomwera wetaita ndere ngibo icioro kwi muthanga utiogura kogo jugura mubunge kwena aje wetogura ure oshuru no oshuru bonge hapana haya boja ire kwena maram ukagura kamashini kidogo kaguga kuthia maram jore yugatwe kamaiga jara ona Chinese baitumira jara jarendi imora mjwethero juthi yes mora mjura jukathiwa twaka chukuru chonde chaburi kou batare mubunge ureo kathikira ureo kendo tethwa no ntoi na mbecha yes butete ra muchwire nya mbecha inge utigane ina irio imenya irio ni ushuru bwenu bukunengerwa ibu ndi accountable na oni nkuromba anto baburi yes na mono nkiara iri opinion leaders na baraba kuoneria akali yes baraba gatwika biongozi biao bethiro baki unda mtu ria botara into accountability yes kenda umba kuona maendeleo yes otherwise ibu kuona uria other MPs young MPs bakuthithia na iba kuthithia ngugi ndongi muno yes na ingwitikia some of it creativity na ndi nya dunia ire yotha inya mtu kwenda inya World Bank na bangi iba kwenda kuinvest in young leadership yes so bwina young leadership inya mbecha bugataga cha CDF akinya bale iba kumba kwale oni bakomba mbira ndithia feasibility stand kwa mboni uranga akachukuru nambi inya the way I can do sustainable schools nambi nkandika that being a project oni keja project uchonde and those are the things go kwera ndesa netangomba kuthithia na ntethithia nkathithia one blueprint for the whole Meru County ango iteko ndithiria bore yake kabisa ndathithia blueprint ye mono ndi expert yo mwaka oni yes oni interview ndo mpumbe kwa kabionde na imbije where to go even around the world tukona interview no to if you do a business case ndongi yes ko kathithia development case ugetwa present yo now uga finance so iba tege smartness mubunge ola wino kunde kwethro kwenyo ndukwe motundeza netambete ya bunge bonda mbere tembu blueprint na ndebo abule you don't even pay me consultancy I give you for free yes nambwere this can come from here yes inyama to healthcare I am thinking of blueprint that bomba kwa healthcare the whole of Meru County so Meru ibampe kanya nkarenthi ndithie mantu ja ndise nitande tara nka motion kidogo ngachoka bicine yawe ria bampete nkathithia tumantu tu na bantarire ngava no mwegoro anenkeraga ka facilitation kidogo mpumbe kuthithagia tumantu tu kimunenga era na akithithagia ni u tu fauru menya if you omo to fauru tu go fauru lakini uteaje nchoka njara mbita gutunya na kitina rindi kiri yes na I have big ideas bwa mbere oni kwa mubunge ntitikanagia na mantu ja maingi abunge bathithagia tamariko bwa mbere oni ntitikanagia CDF oni mbuga antu akuthithia antu wa CDF beche icho nde ichigwatithanwe bwa kechukuru njega ana bete otheri yes oni mbuga unless you rendo karato becha tu ukaroeto ngunyura wero ma kidogo
oni bo ibumbuga bajairi oni ntetekanagia na mubunge gwaka irasi no nto atiri ate system ere ya kuthithia tendering yes nuje batura tuje project ya consultant kubati kwethira kwina proper tendering kubati kwethira kwina financial evaluation yes ikendo menya mbecha iwe na chika athiria project ikyo kuona project nyingi thithitwe ne abunge eshimiwa ba chionde itigiri nusu nonene kana kare muthakore morara kibaza akithiurunka project ile nyabongo bara bathithagia batari na nkorombe kaba tathithite financial analysis bamenya project enda amberia ikathira kana etithira yes ikenda withdraw ina budget yu kana nya withdraw tina budget umenya ina mbecha ira ndi nacho thaa ici athira ingi kauma mpongere ibwega mwesh kiure yako nkolia biure bire bithingatene kiure yako kia mbere mwesh ndikuria ngugi ya senator ituje muno ithari ngugi ya oversight na gutegera intorea mbecha iria chitengeri county gutumika bubwega wathura wita senator na tugatigira mbecha iria chonde chigutengerwa county Meru chigutumirwa bubwega na gutithirwa kwina mpatho ya gisiasa kana mpatho ya gisiasa kiuria kia mbere kiuria kia biri mandu wauga ja blueprint uga no kuthugania kana wina uwezo wa kugita blueprint ere umba kutethia county Meru muno kiri sector ya ugima bwa mwiri da ijiri menya wi mutongeria na no kwenda kwa mutonge no kwenda kwa senator bando utiomba kuandika blueprint iji unenkira tongeria barabe ku bamitiria na mbere thai nte mutongeria bandu onkurita ngugi ndi consultant na aru nkeja kwebera uria nkuthithia nte ona inyabia kurera twana twakwa bandu ama young man lakini mutongeria twana ito nini na ankwenda kwetho mutongeria tongairia njeko na obici ciakwa lakini thai ndienda utongeria rurijo rwa Meru na make a difference yes no ntoni ura mbirivete duniani ndirio ugakua kiria kigari menite uti gintu kiria orite kama nyomba jara wakite kiria kigari meni ifamily rio tigite na antu baku bare otigite yes na kiria othithiria antu benu nukona na ndi ikyo kuona oni ara gukinyite level kwenda na ndi kuthithiria antu betu gintu na mbuge gintu kikyo kintu kinda thomere na mbi na mantu jara mbije na kuringana na ume bura ndi na bu ngatethia antu ate na ndibe kamuchara kala nkethirwa nkiona ja senator ikonka ari ja na mwe kurokwa na ngacho na ndi na mantu ja nkabathithiria na nkarero i senate ngarama egwita ome na ngeta kubarombera gantu ngeta kubathi ku present project ikomba kweja Meru na ikomba ku exercise na ikomba hotel twiteza ki oversight na tukagita oversight na utempa do ikethro irio by the way oversight yes oversight te kuringira ngavana etuma oversight i ngapirio kona gi county ukathithia bill no ndinyo atinda kuringira ngavana etuma utemwete oria utemureterete law watho buria bukuonania nigu abati kugita mantu jau atiomba kuthithia buria atiomba ku digest that lakini ukomba gwita ukona kwina gap county yaku yes ubati kuthithia bill ugaikia ki senate ukagwa indrone this gap itobati ko negotiate this ko discuss this we pass the law because whatever senate does yes kethithagia laws for the county nukona ore ikarani devolution run smoothly yes so anto au nbeta korwanga bana ugate sheria ngaikia na mndo kwethithwe mbit ni u anto bakwa batige kure thina so tutitinda twikira sharo lenga bana auga ba anto bande auga ate andika anto nani ngauga bandikwe anka thithia sheria tumbuge ere nini public service board yes no ina absolute authority kwa andika anto membi eri retana national government Thank you sheria iwe kathithwa tu ibwega